Bwana sifiwe. Haleluya. Abaroma cyanditswe ndagikunda cyane. Abaroma ibice 5 umurongo wa mbere biravuga ngo nukorera ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu. Gira umuntu kwegereye ngo ufite amahoro ku Mana. Churanga sebeni papa. Haleluya. Haleluya. Churanga sebeni. Marazamuka okay. Ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana. Yes. Urakwiriye. Turi mingine tumaratse kurimba mukunga dufatikanye na bene data twumva ijambo ry'Imana.
Imana ishimwe. Paswa nje waza wihuta. Ako ngiye gusoza. Muri kibazo. Hari muri ibyo avuze ngo mbwira mwami wanje ikintu cyatumye ugomba mbwira niki. Hari umuntu ugifite? Hari umuntu ufite ikintu cyatuma Yesu amukunda? Mbwira mwami wanje Yesu yanguze naramumenye. Ari makuru murayase aho bimenye sinditaho ariko we ntiyacitse intege yakomeje rimwe na rimwe rimwe na rimwe zanyorinzi ibwira ko ndi mu murongo ashakure y'amaso y'Imana nasayisha kiyanuza ariko we nanone Yesu yanguze naramumenya Sifiwe. Amen. Je nibwo bwa mbere ngeze muri kanisa. Siko bwa mbere. Nibwo bwa mbere ariko. Ejo gure mu bwa mbere. Ya. Banezerewe tugiye gusirimba ariko ko nyuma y'amezi nkangahe n'ingaruka nanje nzoba hano no munsi wose. Batara ko bisi. Warukwiriye mwami kumvira. Nari mu mwijima mw'ijuru zinzi ucumuro bwanjye wakoze narababariwe
none agasimba kangana kuko bene databaze ntubara twicara uzahanu kino akakando kavuye ndumwana w'Imana no kuvuga ngo Bibiri ivuga ngo umwuka w'Imana ngo uhamanya n'umwuka turimo ko turabana b'Imana ngira umuntu kwegereye ngo umwana w'Imana ngacura ngo mukunga data Hallelujah Yesu